Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Gotovo. Parametar 2, visina 1,5. Daljina 10. Lansiraj! Prvo lansiraj! Sve do proleća 1998. godine stanje na Kosovu i Metohiji bilo je mirno. Državno rukovodstvo Republike Srbije poziva Ibrahima Rugovu, vođu kosmetskih šiptara, radi dogovora o političkom rešavanju statusa šiptarske nacionalne manjine u okviru Srbije po najvišim evropskim i svetskim standardima. Kada su stvoreni izgledi za uspešne pregovore, po nagovoru i pod okriljem zapadnih moćnika, Ibrahim Rugova odustaje od pregovora. Umjesto toga, na Kosovu i Metohiji se formira teroristička organizacija, takozvana Oslobodilačka vojska Kosova. U periodu od 1. januara 1998. do 10. juna 1999. pripadnici takozvane Oslobodilačke vojske Kosova izvode 2896 terorističkih napada, 1071 napad na građane, 1642 napada na pripadnike i objekte Ministarstva unutrašnjih poslova i 573 napada na pripadnike Vojske Jugoslavije. Aktiviranje takozvane Oslobodilačke vojske Kosova za Sjedinjene Američke Države ima cilj da se povećanjem nasilja i terorizma pažnja vodećih svetskih sila prebaci sa Dejtona na južnu srpsku pokrajinu i stvore pretpostavke za političku i vojnu intervenciju Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a protiv Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Vojska Jugoslavije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, suočeni sa širenjem terorizma u zemlji, u skladu sa ustavnom obavezom i zakonskim ovlašćenjima, preduzimaju akcije radi uspostavljanja reda i mira u pokrajini, odnosno zaštite života i imovine svih građana Kosova i Metohije. Ove mere uticajni centri moći kvalifikuju kao teror nad šiptarima. Evo na putu od manastira Dečana ka granici provera mosta, da li je miniran ili da li uopšte može da se prođe preko njega. Ajde, kreći, polako. Ajde, slobodno, ajde. Bolje da da gas. Ajde, ajde. Ide, ode. Ajde, ode. Gotovo. Ajde. Ajde, pići. Ti još napred da prođe ovaj. Još pomeri, je. Ajde. Granično područje iznad Dečana, dakle pojas
same granice Jugoslavije i Albanije. Naša patrola kreće na karaulu, letnju isturenu karaulu, a sinoć su u ovom području zabeleženi neki pokreti terorističke bande iz takozvane Oslobodilačke vojske Kosova. Ovo su Juničke planine i obodom ovih planina ide granična linija između Savezne Republike Jugoslavije i Albanije. Generacija je cugala, a ja sam noćas učen putnik. Bule, bule! Wađe na, wađe! Eđam, eđam! Wađe na i gjećam! Hare, bol, hare! Vi ste svi graničari, momci, jel? Ovo ovdje je graničar. Svi graničari. Preživljavajući k nama. Fino, lepo. Vojnici i graničari sa karaule Đeravica na nadmorskoj visini 1980 metara. Dakle, još uvijek je 2-2, a sa na potesu pružamo kanušicu. To je... Bule, bule! Wađe na, wađe! Eđam, eđam! Wađe na i gjećam! Odi, Žak. Žak. Sve ste sjevali kamion. Probleme Zaki. Da, znači ti vrati, ček samo skinem opu. Idemo treće delenje, dođe vamo. Aj, malo odmorimo, idemo nešto. Ne, ostaje sve to se sad ovdje. Ostaje odmah ovdje sve. Ne. Probleme, to se vrati. Idemo. Bombe ne. Jebem. Joj, da ti mokte mi nogi. Mrcu, pa će bre, prvi plan, ja da budem. Makni tas. Treba začini ti, ajde. Daj cigara, majke ti. Daj nam Marlboro. Daj! Kola imaš paš, to je. Evo s njima. Mokre leđe. Naša patrola kreće u obilazak granične linije na albansko-jugoslovenskoj granici.
Svetski terorista broj 1, vođa Vahabita, saudijski milijarder Ben Laden, kojeg Amerikanci smatraju svojim državnim neprijateljom broj 1, ima svoje sunarodnike, ima svoje štićenike koji dolaze u Albaniju, a ako Zapad i Sjedinjene Američke Države žele da zaustave terorizam na ostalim mestima u svetu, verovatno će morati da se što pre pozabave i kampovima za obuku terorista u samoj Albaniji. Ja sam vojnik Dobrivoje Pavić, došao sam u vojsku 17. decembra 1997. godine. Iz kog si mesta? Ja sam okolina Prištine, to je Slivovo, sa Kosova sam odavde. Bogati, pa ti si sad u situaciji da ne znaš da li ti više brineš za roditelje ili roditelji za tebe. Pa da, sad ja više brinem za roditelje, zato što znam za mene da sam na sigurnom mestu i štitimo jedni druge i tako. Ja sam vođa ove zasade, vodnik prve klase Zlatko Nikolić. U toku današnjeg dana problema nije bilo, međutim sa teritorije Republike Albanije, odnosno sa granične linije, bilo je otvaranja vatre u pravcu naše teritorije. Što se tiče bezbednosti situacije, za sada trenutno je mirno, a očekujemo dalje prelazak terorističkih grupa. Evo, ovo su, dakle, ručne bombe kineske proizvodnje, kineska slova, karakteristična, koje su teroristi imali u svom ličnom naoružanju prilikom pokušaja prelaska jugoslovensko-albanske granice. Pivo ovdje malo. Ovdje spavaju komandir karaule i njegov zamjenik. Šta je ovo? Znači klub Crazy Horse, a? Džubaja. Ludi hvat. Dobra, 21, ja sam stržen. 106, ovo je 201. Ovaj nije jednobojan.
imao je štab kod sebe i bogatije od onoga nego što je bio onaj gore. Dobro, vidjet ćemo gore kada ćemo u redu. Znači ima i štab? Ima, ja čekam ovam gore za njega. Dobro, bojite zakloni se, bezbedno. U redu. Kad su ovi likvidirani, sinoć? I juče. Ovaj vrh se zove Đeravica, inače najviši vrh u Saveznoj Republici Jugoslaviji, nadmorska visina 2656 metara. Nalazi se iznad letnje karaule Vojske Jugoslavije na albansko-jugoslovenskoj granici. Dobro, nećemo još gledati baterije. Jedan od terorista ubijen u graničnom pojasu na jugoslovensko-albanskoj granici. Ovo je nekih 2 km od letnje karaule. Evo ovako izgleda, vratili smo se sa patrolem, dakle sa patrolom Vojske Jugoslavije, s graničarima, upravo sa obilaska granične crte Jugoslavije i Albanija, rezultat okršaja 3 mrtva šiptarska terorista. Dakle, graničari Vojske Jugoslavije krstare ovim visinama iznad 2500 metara i po kiši i po vrućini u bilo koje doba dana. Zaista čuvaju granicu apsolutno non stop 24 sata i može se reći da Vojska Jugoslavije za sav svoj trud koji pokazuje u ovakvim vremenskim uslovima zaslužuje sve pohvale. Zbog zaoštravanja situacije na Kosmetu u rešavanju krize angažuju se Ujedinjene nacije. U toku 1998. godine usvajaju se 3 rezolucije kojima Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pokušava da zaustavi eskalaciju sukoba izazvanog separatističkim težnjama šiptarskog rukovodstva. Istovremeno, najviši državni organi Srbije i Savezne Republike Jugoslavije pokušavaju da situaciju na Kosovu i Metohiji reše na miran način, direktnim pregovorima između Vlade Republike Srbije i predstavnika nacionalnih manjina. Radi toga se formuliše nacrt sporazuma od 11 tačaka, koji je Vlada Republike Srbije prihvatila 13. oktobra 1998. godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija rezolucijom 1203 pozdravlja sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i OEBS-a o prihvatanju verifikacione misije koje će nadgledati sprovođenje zahteva međunarodne zajednice o mirnom rešavanju kosmetskog pitanja. Na osnovu tog sporazuma, na Kosmet se upućuje 2000 nenaoružanih članova verifikacione misije OEBS-a sa striktno preciziranim ovlašćenjima i zadacima. Teror takozvane oslobodilačke vojske Kosova nad srpskim narodom se nastavlja. km nas deli do Prizrena. Ja nisam bio 6 mjeseci tamo. Znate zbog čega? Zato što mi je brat kidnapao, nakon i mene kidnapao i onda... Nas su proterali, isterali, sad oni tamo žive. Ja do sada ne mogu da idem u Opterušu, ne mogu gore Timlje. Svojih sela isterali, iz 5 sela. Evo kako izgledaju rovovi iskopani u jednom selu južno od Đakovice, jednom šiptarskom selu južno od Đakovice. Dakle, saobraćajnice koje su povezane posebnim sistemom koje ulaze ispod zidova pravo u kući. Kako se zovete i... Mikel Abazi. Mikel Abazi? Da.
I vama su isti iz OVK oružje dali u selo, jel? Jes. I šta ste radili s tim oružjem? Pa mi nismo htjeli, Boga mi 4 puta nismo htjeli da uzimamo nikakav oružje. Ne znamo zašto da uzimamo, zbog čega. I vratili ste oružje, dali ste oružje policiji, jel? Poslije 4. put morali smo, jer dođe iz Monice, iz Neca, kaže morate da uzimete oružje ili kažete hoćete ili ne, samo recite to. Ako nećete, mi ćemo doći ovdje, mi ćemo izgoriti sve ovo kuće, mi smo ipak siromašni ovdje smo bili, jer taka je zemlja. Mi kažemo Boga mi izgorite kuću, mi... Oni su došli i rekli su da će vam popaliti kuće ako ne uzmete oružje. Jes. I moj sin nije bio ovdje. Ja sam bio kod brata u Osijeku, ja kažem moj sinu, kažem, ja ću da idem tamo, kad mi išao, kaže, ti stari ne možeš da budeš, ti možeš da budeš slobodan, donesi sinov. Ja rekao, sin, nisu mi ovdje samo jedan. Kaže, dobro, neka on dođe, kaže, ti beži odavde. Ja sam pobegao, poslije sutri dan došao sin i uzeli su sina i dali su i njemu i svakome po jednu pušku. Eto ti čuje, tamo su bili jedno 18 dana, ne znam koliko. Kad je došla vojska tamo, počeli rat u Nec, tamo u Smornicu, oni su pobegli svugdje. Mi smo došli i sakupili smo oružje, sve i sutra dan u traktori, sve pošaljemo u Supu, Đakovicu. Sve u Supu, Đakovicu? Kaže, dobro ste učinili, pametno, vi ste spasili sam sebe i narod drugi. I nismo mi sami, evo sad ima i Ljugova, Moraca, i ima Skivjan i Osijek, svi su predali oružje koje je pametan. Šta će oružje da ubiješ sam sebe sem? Ja ne znam šta će oružje za naš narod i nas. Od kad sam rođen, ja i moj otac, mi zajedno živimo i bratstvo i jedinstvo u Jugoslaviji do sada. I da Bog da živit ćemo i dalje onako što je najbolje. Vi ste Albanci katolici, jel? Da. Imate svoju crkvu ovdje, niko vas ništa nije dirao od vojske i policije? Ne. To može da kažem i ja i svaki da niko nije dirao ništa. Vi ste bili nekad vojnik nekadašnje Jugoslovenske narodne armije? Jes. I gdje ste služili? Služio sam u okolinu Zagreba, zadnji put u Zagreb. I šta, znate reći zakletve, jel? Da. Sećate se? Da, sve će da obavezujem da ću veriti služiti svoj narod. Da ću braniti svoje socijalističke federativne narodne republike Jugoslavije. Da ću sva izvršavati naređenje moje starešine. Uvijek će biti spreman da se borim za slobodu i čast otadžbine. I ne želeći na toj borbi da dam svoj život. Bravo. Neka živi Jugoslavija. Bravo. Svi narod koji živi ovdje, neka bude živio još 1000 godina i 1000. Kako se zovete, gospođo? Drita. Je li bilo kakvih problema ovdje? Nije? Ovdje kod nas nije. Sa vojskom sve okej, jel? Super, ništa nije dirao. Niko vas nije dirao od vojske? Pa evo. Sa prvim pešadijskim vodom druge motorizovane čete idemo u rejon puta južno od Đakovice gdje se spajamo sa jednom inženjerijskom jedinicom radi razminiranja terena, odnosno seoskog puta. Ne može, igra je 120. Rastojanje, rastojanje, rastojanje.
Rekini stricom. Dobar dan. Dobro, vi? Se živi? Odlično. To ti ovaj put? Da. Šiješ ovim putem? Ovo nema problema. A vidiš oni kažu, ne može tim putem ajkom ili... Poručnik Garić, 15. oklopna brigada Prištinskog korpusa. Idemo da razminiramo jedan put južno od Đakovice. Već smo na jednom putu slične konstitucije našli jednu kinesku minu težine 8 kg i 300, 7 kg i 900 grama eksploziva i isto smo razminirali. Idemo nazad! Ovi civili biciklisti što su prošli, oni su sa svojom težinom praktično neosjetljivi i ne mogu da aktiviraju minu. Ili mine koje se ovdje postavljaju, koje su postavljali teroristi iz bande takozvane OVK, oni postavljaju protitenkovske mine koje se aktiviraju na pritisak određene težine preko 200 kg. Tako da je za pešake ovo relativno prohodno, ali za vozila Vojske Jugoslavije može biti opasno. To je možda ovo crno kamenje što ima gvožđe u sebi, pa registruju ponovo. Oružaj! Osnovni ugon je 30-0. Obeleži! Ugon je 29-50. Daljina 6-15. Osnovnim. Punjenje drugo. Prvi spreman! Drugi spreman! Treći spreman! Četvrti spreman! Ja sam Maja Stanković Milan, nalazimo se u vodu, znači na položaju voda 82 mm, bili su izredno obučeno za 6 zadataka i u dosadašnjim dejstvima znači, pokazali su vrhunsku obučenost i osposobljenost. Najviše su bili upotrebljavani za zaštitu znači, graničnog pojasa, gdje smo i najviše dejstva imali gađajući znači, snage koje su prelazile sa prostora Kosovo i Metohiju iz Republike Albanije. Znači isključivo ste dejstvovali u graničnom pojasu? Isključivo se vojska upotrebljavala, znači vojska je u stvari isključivo upotrebljavana znači, u graničnom pojasu. Hvala.
Vlada Republike Srbije šalje na Kosmet multinacionalnu delegaciju sa potpredsjednikom vlade profesorom dr. Ratkom Markovićem na čelu da razgovara o uspostavljanju visokog stepena autonomije pokrajine u okviru Republike Srbije. Međutim, predstavnici vodećih šiptarskih stranaka, po nagovoru svojih mentora sa zapada, odbijaju da učestvuju u tim pregovorima. U isto vreme, u Makedoniji Christopher Hill počinje odvojeni rad na izradi predloga za rešenje budućeg statusa Kosova i Metohije. Upravo ta okolnost nagoveštava da će Sjedinjene Američke Države, mimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pokušati da nametnu rešenje primenom sile. Uporedo sa političkim, NATO preduzima i vojne pripreme. Već 29. januara 1999. godine, na sastanku kontakt grupe u Londonu, pokrenuta je inicijativa za dovođenje NATO snaga na Kosmet. NATO planira vazduhoplovne i eventualno kopnene operacije i usaglašava listu budućih ciljeva na čitavoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. U okviru redovnih priprema za suprotstavljanje bilo kom obliku ugrožavanja bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije izvršene su procene mogućnosti i modaliteta agresije i na osnovu toga izrađeni modeli verovatne agresije. U visokim vojnim školama i komandama Vojske Jugoslavije obučava se i uvežbava starešinski sastav. Neprekidno se prate stanje i aktivnosti potencijalnih agresora. Proučavaju se iskustva iz lokalnih ratova i ugrađuju u procese osposobljavanja i opremanja Vojske Jugoslavije. Nastavlja se sa političkim pritiscima. Počinju pregovori u Rambujevu. Delegacija šiptarskih separatista, posle dodatnih ubeđivanja, jedva pristaje da dođe na pregovore. Kontakt grupa utvrđuje 10 principa za vođenje pregovora između srpske i šiptarske strane. Ti principi znače garanciju široke autonomije Kosovu i Metohiji, uz istovremenu potvrdu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i Jugoslavije. Delegacija Vlade Republike Srbije, iako u svemu nije bila zadovoljna, prihvata 10 principa kontakt grupe i izražava spremnost da prihvati i sporazum koji bi proistekao iz tih principa. Uz podršku vodećih zapadnih država, na čelo šiptarske delegacije dolazi Hašim Tači. Činjenica je da se tokom pregovora dve delegacije nisu nijednom srele. Tako se razgovori pretvaraju u pregovore između Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država. Šiptarska strana odbija da prihvati sporazum zasnovan na principima kontakt grupe. U Rambuje 21. februara dolazi državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Madeleine Albright. Ako pregovori propadnu zato što Srbi odbiju, bombardovat ćemo ih. Ako pregovori propadnu zbog Albanaca, nećemo moći da ih dalje podržavamo. Posle trodnevnih pregovora, američka diplomatija ultimativno predlaže novi projekat sporazuma, dijametralno suprotan od predloga kontakt grupe, koji naša državna delegacija nije mogla da prihvati. Pregovori se prekidaju 23. februara 1999. i nastavak se zakazuje za 15. mart u Parizu. U međuvremenu slede nove pretnje, pritisci i ucene da Jugoslavija prihvati vojni deo sporazuma, koji predviđa da NATO trupe imaju pravo neograničenog kretanja na teritoriji čitave Jugoslavije, uključujući i vazdušni prostor i teritorijalne vode, da NATO osoblje može da organizuje i uspostavlja baze na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije po svom nahođenju, da Jugoslavija treba da obezbedi besplatno korišćenje objekata i usluga neophodnih za raspoređivanje, dejstvovanje i podršku snaga NATO-a,
da za NATO osoblje važe zakoni Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Kosova ukoliko nisu suprotni njihovim zadacima i da se posle 3 godine na Kosovu i Metohiji organizuje referendum na kojem će se stanovnici izjasniti o budućem statusu Kosova. Takve zahteve naša državna delegacija ne može da prihvati, jer znače stanje gore od okupacije. Pregovori u Parizu okončani su neuspešno. Sjedinjene Američke Države i NATO pakt konačno su dobili izgovor za oružanu agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U političkim i vojnim strukturama NATO-a počele su završne i dugo planirane pripreme. Osnovni ciljevi ranije brižljivo isplanirane NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju su rušenje postojećeg međunarodnog pravnog poretka i inauguracija novog, okupacija strateški važnog prostora Kosmeta i cele Savezne Republike Jugoslavije i njihovo pretvaranje u besplatnu vojnu NATO bazu na Balkanu, koja omogućava apsolutnu kontrolu izuzetno važnog koridora Budimpešta-Beograd-Solun. Destabilizacija Balkana i zaustavljanje projekta dalje ekonomske integracije Evrope. Demonstracija sile, ponižavanje i približavanje granicama Rusije, uz istovremeno ignorisanje njenih interesa i potiskivanje sa prostora Balkana. Eksperimentisanje novim vrstama oružja i nalaženje novih lokacija za odlaganje nuklearnog i hemijskog otpada na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. Demonstracija jedinstva Severnoatlantskog pakta. Vasil je komandir karaule Godem na albansko-jugoslovenskoj granici. Recite nam stanje na granici ovih dana kakvo je? Stanje na granici prema Republici Albanije je redovno se vrši obezbeđenje državne granice kao i redovno upućivanje organa kontrolu graničnog i zagraničnog područja. U posljednje vreme vojnici na granici obezbeđuju državnu granicu sa osmatračima, patrolama i u noćnim uslovima zasedama. Kretanje organa je u graničnom pojasu patrolnom stazom desno od graničnog kamena C14/18 do graničnog kamena C14/5 i levo od graničnog kamena D1/1 do graničnog kamena D1/4. Granični kamen C14/18. Republika Šiptare. Granični kamen sa albanske strane. Dakle, to je taj granični kamen C14/18 i ovdje piše Republika Šiptarija ili Šiperija, kako je već zovu. Vazduhoplovne, kopnene i pomorske snage prebacuju se i grupišu u neposrednom okruženju Savezne Republike Jugoslavije, u rejonima za izvođenje borbenih dejstava. Te snage neprekidno narastaju. Predviđeno je da kopnene snage budu jačine 25 do 30 hiljada vojnika. Kopnene snage u Makedoniji dostižu brojku od 16,5 hiljada vojnika, 157 tenkova, 300 oklopnih transportera, 84 artiljerijska oruđa, 46 helikoptera i 1300 motornih vozila, a u Albaniji je spremno oko 15.000 pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova, od toga 2.000 iz zemalja Zapadne Evrope. U bazama u Italiji i na nosačima aviona u Jadranu
bazira 431 borbeni avion iz 14 zemalja članica NATO pakta, a u Velikoj Britaniji 6 aviona B-52 iz Sjedinjenih Američkih Država. Pomorski sastavi, formirani u taktičke grupe na Jadranu i Sredozemnom moru, broje 19 ratnih brodova, 3 podmornice i 2200 marinaca. Naši susedi, Mađarska, Rumunija i Bugarska, stavljaju NATO snagama na raspolaganje i korišćenje vazdušni prostor i infrastrukturu. Prostor Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine i Makedonije NATO koristi i bez njihove formalne saglasnosti. NATO u našem okruženju ima dovoljno snaga za početak agresije. Savezna vlada je na današnjoj sjednici, u skladu sa ovlaštenjima sadržanim u članu 99, tačka 10 Ustava Savezne Republike Jugoslavije, donijela odluku o proglašenju nastupanja neposredne ratne opasnosti, jer postoji opasnost od agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ova odluka stupa na snagu odmah. 23. marta 1999. štab Vrhovne komande donosi odluku o angažovanju vojske Jugoslavije prema ranije izrađenim planovima. Snage ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, 3. armija i određeni sastavi kopnene vojske i ratne mornarice stavljaju se u najviši stepen borbene gotovosti. Otpočinje delimična mobilizacija vojske Jugoslavije. Ratne materijalne rezerve se raseljavaju na lokacije koje obezbeđuju sigurniju zaštitu i efikasnije korišćenje. U 20 časova i 5 minuta počinje agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Shodno ustavnim ovlašćenjima, Savezna vlada proglašava ratno stanje. Vojska Jugoslavije kao nosilac odbrambenih aktivnosti dobija zadatak da brani i odbrani zemlju. Na osnovu toga definiše prioritete, a to su efikasno se suprotstaviti dejstvu agresora iz vazdušnog prostora, u sadejstvu sa organima Ministarstva unutrašnjih poslova ugušiti oružanu pobunu šiptarskih separatističkih bandi, sačuvati efektive i ukupnu borbenu sposobnost za uspešno suprotstavljanje agresiji sa kopna i mora. Vojska Jugoslavije je spremna da izvrši ustavne obaveze. Na suverenu Saveznu Republiku Jugoslaviju sa oko 11 miliona stanovnika agresiju otpočinje 19 zemalja članica NATO pakta sa oko 700 miliona stanovnika, čiji vojni i ekonomski potencijali premašuju zemlju žrtvu agresije više stotina puta. Protagonisti novog svetskog poretka odlučuju da primenom sile, ali sa bezbedne udaljenosti, unište vojsku, narod i zemlju. U početnoj fazi agresije neprijatelj angažuje 460 aviona, od toga 330 borbenih i oko 20 ratnih brodova. Krstarećim raketama i vođenim aviobombama
dejstvuje prvenstveno po izabranim vojnim ciljevima, kao što su objekti za komandovanje, vazdušno osmatranje i javljanje i telekomunikacije. Planira da masovnim udarima iz vazduha za 3 do 5 dana razbije vojsku Jugoslavije, podrži oružanu pobunu Šiptara, ovlada prostorom Kosova i Metohije, posjedne ga snagama raspoređenim u Makedoniji i Albaniji i objavi da je cilj agresije postignut. Vojska Jugoslavije uz podršku naroda i državnog rukovodstva pruža pravovremen i odlučan otpor. Jedinstvenim i umešnim komandovanjem svi raspoloživi resursi vojske Jugoslavije angažovani su krajnje racionalno i efikasno. Evo, vazdušna sirena za vazdušnu uzbunu u Prištini upravo najavljuje dolazak agresorskih NATO aviona. Kao što vidite, saobraćaj je vrlo redak. Inače, ljudi sad već polako napuštaju stanovi i idu u sklonište. Gordana Krđić je stanovnik Prištine. Šta kažete vi na ove uzbune vazdušne? Koliko to remeti život, uobičajeni život u gradu? Dosta, ali smo se privikli. Privikli ste se, jel? Nema nekog velikog straha? Ne. A gde vi sad idete dok je sirena? Pa pošla sam kući. I ovako slobodno šetate, jel? Šta je suđeno, suđeno? Izgleda da su Srpkinje u Prištini posebno hrabre, jel? Jesu. Hvala vam, Gordana. Nalazimo se u Kosovu polju, dakle naselju gde žive većinom Srbi i Crnogorci, nekih 12 do 15 km južno od Prištine, u porodici Živić. Tu je domaćin, gospodin Momčilo, zatim njegov sin Radoslav, tu je gospođa ćerka i mali Nikola. Pa kako žive sad stanovnici u ove dane? Vi ste svi napreti, vidim ima i dežurstava i tako dalje, ali nema nikakvog straha, sve je normalno, nema velike panike. Pa jeste, da vam kažem, mi nismo očekivali ovakvu agresiju, ovakav rat. Mi smo očekivali nešto ovako da se mirnim putem reši. Srbija je Srbija, ovo je srce Srbije. Trebalo je da ostane i kao u celovitosti Srbija, da i Šiptari žive onako normalno kako i mi živimo, međutim oni to nisu hteli, pa eto, desilo se šta se desilo. Gospođo, vi, vaša briga prethodno i prevashodno je za decu. Normalno. Međutim, decu smo pripremili, ne bojimo se. Ostaćemo i dalje ovde i ovo je Srbija i uvek je bila Srbija. Ja sam živjela 11 godina kao izbjeglica u Smederevu, međutim vratila sam se ovde i ostaću tu. Zauvek. Šta će dalje da se desi, vidjet ćemo. Ovakva agresija je stvarno na nas nečuvena. Međutim, izdržat ćemo. Srbi na Kosovu, starosedeoci još od cara Lazara i nikad niko ne pamti od kad smo tu. Znači od svog postojanja, od svog, šta ja znam, naroda, nikada nismo mislili da odemo odavde i nećemo tići. Ja imam oca 90 godina, još je živ, koji je sarađivao i sa gospodina preosvećenog, evo sliku mogu da pokažem, gospodina
preosvećenog patrijarha Pavla, koji je dolazio više puta u našoj kući i tešio nas, uvek je govorio biće lepo, biće mira, biće naše to što je naše. Imamo spomenike kulturne, imamo ostatke naše koje su tu i tako, to je naše, nećemo ga dati. Pa neka je, ne znam kako, i makar svi izginuli. Cigore na drugoj balaki koji. Vidiš? Vidim Cigore 1. Radi Cigore 1. Cilj 18 km, duži, visoki. Moć gađanje. Brzina 450 parametar 3, visina 6. 3 tačka, lansiraj. Prvo lansirano. Snage ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane nanose agresoru velike i za njega neočekivane gubitke i sprečavaju precizno dejstvo po odabranim ciljevima. Istovremeno održavaju visok nivo borbene sposobnosti. Nalazimo se na jednom protiavionskom topu kalibra 30 mm praga i sastava trupne protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije u rejonu Kosova. Ova posada je bila dežurna celu noć, tu je također još nekoliko oruđa iz sistema praga. Inače, ovi momci su oborili jedan američki F-16 koji je pao nedaleko od Gračanice i ići ćemo danas da tražimo njegove ostatke. Topovi kalibra 30 mm praga pokazuju se vrlo efikasnim do negdje 2500 metara visine gađajući avione i inače ovi momci su stvarali neprobojnu čeličnu zavesu postavljajući zasede NATO letelicama agresoru koji ovim pravcem ide u gađanje Prištine i aerodroma Slatina. Šta je s onim što treba? Znaš da je? Inače imamo najavu da upravo sada u rejonu Jadranskog mora prikuplja se velika formacija agresorskih letelica i kreće prema Kosmetu, tako da nemam baš puno vremena za razgovor, ali svejedno pitaćemo ovog momka koji je ovdje na posadi, koji je član posade Prage, inače iz Prištine, kako je doživio prvo vatreno krštenje u svom životu. Hoćete se predstaviti? Dubok Nikola iz Prištine. U početku je bilo malo straha, međutim strah je nestao čim je avion pao. Ja se nadam da to neće biti ni prvi, ni posljednji avion i mogu da im poručim da slobodno dođu jer ih čekamo. Dalje neće moći odavde. Znači ovde, kogod dođe, mora da završi ili dole ili tamo gde se vratio. Odnosno odakle je krenuo. Vojnik Ristić Saša je nišanđija na Pragi, inače iz okoline Malog Grabovca i evo on je također gađao agresorske aparate. Želim samo da kažem da ovo što oni čine neće dobro za njih da prođe. Kogod dođe, poslaćemo ih tamo gdje treba. Čekali smo ih, opet ćemo ih čekati i uvek smo tu da ih čekamo. Neka izvole. Imamo najavu za 10 minuta iz pravca juga, dolazi nekoliko agresorskih NATO letelica. Sačekat ćemo ovdje da vidimo ako ulete u područje delovanja protivavionskih topova sistema Praga, imat ćemo priliku i da to snimimo. Kobac, Kobra, prijem. Kobac, Kobra. Ima li šta od ovoga, prijem? Izgleda da su visoko gore, izgleda. Nema ih nešto. Ne im se nije usput nešto desilo slučajno. Zabrinuli smo se mnogo.
Evo, pored posade Prage, protivionskog topa Prage, koja je oborila jedan NATO avion, upravo otvaramo jedno NATO vino. To je dakle vino Eurokorpusa. Inače, vino koje pije samo komandant Eurokorpusa sa sedištem u Strasburu, ali ovi naši momci iz ove jedinice zaslužili su oni da ga popiju. Nišandžija na protivionskom topu koji je oborio, prvi pije u čast oborenog aviona. Vas drugari živjeli, da je Sveta Bože pomozima. Živjeli Šupiću. Da Bog ste dobro. Aj živimo, da Bog ste dobro, da čovjek zlako malo. Stari vodnik! Ne mora stari vodnik koji ga pije. Zašto ne može? Dao gospoda, oborimo još jedno 5, 6, 7, 8, pa ćemo da vidimo za dalje. Da ti skinemo lasansku gore, jel ti smeta? Tako da raketa ide, ti utvore, si druga dnja. Nešto se prigrijati, ne znam šta. Čovjek koji je zaslužan za uspjeh ove jedinice protivavionske artiljerije sistema Praga, čovjek koji drži ove vojnike disciplinski, koji ih usmerava, koji brine o njima kao otac, koji je neprekidno s njima i na dežurstvu i na položaju, koji brine o njihovoj ishrani, o svemu što im treba je... Stari vodnik Torma Đorđe. Mi smo se spremali za ovo da se adekvatno odgovori napadu agresora koji je mučki i kukavički udario po našoj zemlji. Ova vojska, odnosno rezervni sastav koji je došao dobrovoljno da se bori i da se odbrani ovaj deo teritorije od napada agresora. U tom momentu nebo je bilo izuzetno mračno, bilo je oblačno, međutim mi smo uspeli da ga uočimo, uspeli smo da odradimo posao za čega smo se spremali i pogodili smo avion. U tom naletu bila su 3 aviona koja su letela u grupi, mi smo uspeli jedan da oborimo, druga 2 su nam vrlo malo je falilo, da i njih pogodimo, znači za malo su nam pobegla. Mi ćemo nastaviti i dalje da branimo deo neba koji smo dobili da odbranimo ovde, uz pomoć i drugih jedinica koje ovde izuzetno mnogo nam pomažu. Ovo, tu, stani s njim. Snimam, je. Evo šta je NATO pogodio, njegovi bombarderi i lovci šta su gađali ovog jutra u okolini Prištinskog aerodroma. Dakle, u okolini aerodroma Slatine pogođena je željeznička pruga. Ovo je deo ovde kasetne bombe Beluga, to je britanska bomba, britanske proizvodnje, inače nose avioni tipa Tornado i aparati tipa Jaguar. Dakle, Beluga je bačena ovde na put koji vodi od Prištine ka aerodromu Slatina. A ovo iz Beluge, jedan delić, ovo je dakle, ovo je taj kasetni projektil
ovo je neeksplodirani kasetni projektil koji izlazi iz bombe Beluga. Dakle, ova velika Beluga sadrži nekoliko stotina ovakvih malih kasetnih koji iziđu sa padobranom, spuste se na zemlju i onda su vrlo opasni ti geleri, delovi takvog projektila za pešadiju i za oklopna sredstva. Ovo je dakle jedan neeksplodirani deo. Kopnena vojska, kao najbrojniji vid vojske Jugoslavije, učestvujući sa snagama svoje PVO u odbrani od agresije iz vazdušnog prostora, nastavlja planske pripreme za odbranu od agresije sa kopna. Deo snaga angažuje na gušenju pobune šiptarskih terorističkih bandi. Najteži teret ovog zadatka pada na pripadnike 3. armije. Oni taj teret, mimo svih očekivanja agresora, uspešno podnose. Sve raspoložive snage ratne mornarice angažuju se u skladu sa operativno-strategijskim uslovima na pomorskom bojištu. Radaristi, sektor 200 do 220. Izlučena kompleksa provjera. 63 kao položaj borbeni. 63 kao položaj borbeni. Jedinice ratne mornarice visokom borbenom gotovošću odvraćaju neprijatelja od agresije sa mora. Snažnim otporom vojske Jugoslavije, uz podršku ostalih subjekata odbrane i celokupnog stanovništva, osujećen je plan agresora da za 3, najviše 5 dana razbije vojsku Jugoslavije i okupira zemlju. Zbog toga NATO prelazi na drugu fazu agresije. Povećava vojne efektive, prenosi težište dejstava sa vojnih na civilne ciljeve i pojačava propagandnu kampanju koja poprima neslučajne razmere po obimu i sadržaju. Od početnih 460 aviona, vazduhoplovne snage narastaju na 1036 aviona. Pomorske snage se povećavaju od 20 na 35 ratnih brodova različitih tipova. Istovremeno neprijatelj dovlači kopnene snage i priprema se za totalnu agresiju. Kopnena agresija započinje angažovanjem takozvane OVK sa prostora Albanije uz podršku albanske vojske i NATO avijacije. Snažnim i odlučnim dejstvom jedinica 3. armije, ova operacija, nazvana Strela, slomljena je na samoj granici. Dejstva iz vazdušnog prostora postaju sve intenzivnija. U toku agresije neprijatelj ostvaruje ukupno 26.095 aviopoletanja, od toga 18.168 poletanja borbene avijacije i pri tome izbacuje oko 21.700 tona
najrazornijeg eksploziva na relativno mali prostor. Agresor sve češće dejstvuje po ciljevima koji se ni po kakvom kriterijumu ne mogu svrstati u vojne. Na listi ciljeva svakodnevno su mostovi, fabrike, energetski i telekomunikacioni sistemi, čak i institucije izrazito humanitarnog karaktera, bolnice, škole, obdaništa i kulturno-istorijski spomenici. Civilno stanovništvo postaje legitimni cilj za NATO snage. Dejstva po takvim ciljevima NATO cinično proglašava za kolateralnu štetu, da bi se opravdao pred sopstvenom javnošću. U borbenim dejstvima agresor upotrebljava i oružja zabranjena za upotrebu po svim međunarodnim konvencijama. Kasetne bombe, municiju sa osiromašenim uranijumom i druga sredstva koja ne samo da nanose nekontrolisane gubitke ljudstvu, već izazivaju humanitarnu i ekološku katastrofu širokih razmera. Od NATO bombi masovno strada i albansko stanovništvo. The bombs went exactly where they wanted, and we did our job. Da li NATO piloti mogu iz vazduha da razlikuju traktor tipa Ferguson ili IMT 558 od tenkova Vojske Jugoslavije? Mi se nalazimo na mestu, naravno 10-ak dana posle poznatog već pokolja koje je NATO izveo gađajući civilnu kolonu izbeglica Šiptara sa Kosmeta, dakle u blizini Đakovice. Ovde je još sve ostalo na kako je bilo, pogođeni traktori, zaprežna kola, prikolice. Kao nemi svedok još jednog zločina NATO-a, ono što oni tako eufemistički zovu kolateralna šteta. Dakle, ako je nekad CD bila oznaka za core diplomatic, CD sad znači kolateralni damage ili zločin protiv civila u novoj nomenklaturi NATO-a na prelazu iz 20. u 21. vek. Svedoci smo dakle onoga šta je ostalo od kolone izbeglica na putu pored Đakovice. Stari srpski carski grad Prizren, Dušanov grad Prizren. U ovom gradu zapravo nije bilo velikih migracija stanovništva. Svi Šiptari, Albanci, svi Turci ostali su ovde i pored bombardovanja NATO-a. Iako je atmosfera u gradu prilično napeta, po danu nema mnogo ljudi na ulicama, noću još manje, vrlo retko koji kafić radi, trgovine su relativno pristojno snabdevene, problem postoji samo s cigaretama, ali ovde na samoj granici prema Albaniji i prema Makedoniji, na obroncima Šare, posljedice NATO bombardovanja ipak su vrlo prisutne. No, stanovnici, građani Prizrena ostali su u najvećem broju u svom gradu. Mi od Prvi svjetski rat i do danas nigde nisam živio bolje no u Kosovu i spreman u Jugoslaviju. Kad su dižili od Čukehi da radi protiv naroda ovde i protiv države,
najloša nema. Evo, samo da vas pitam. I to od Učeke i od bandita od država nikakvi muhu nismo imali. Nikakvih problema, jeste. A reci mi, ovo šta se desilo u ovih zadnjih godinu i pol dana. Pa kako je to dobro kad to ništa ne valja. Nemoj ti sad da vodiš politiku. Ne, ti snimaj. Čuješ ti, ja imam 80 godina. Ni Hitler ovako nije su činili. Znaš što znači? Hitler, krvopivac je bio Hitler. Sad radi to država koja je najbogatna država u svijet i treba da bude najpametna država u svijet, a ona vidi što radi na zlo u Jugoslaviji i narod Jugoslavsku i Šiptarsku. To je sve kriva od Učekehi, od Ameriku, od kako se kaže, NATO. Vidiš li sad, on je bezobrazan. Bezobrazan. A da imam ja njega ovdje kao što ti imaš tu, ja bi mu jebao majku pištolju u glavu bi ga radi. Jer kad izgubi mene 80 člana, šta će mi mene poslije život? A vidiš šta radi. Smo mučili da radimo to, da živimo 100 godina. Od prvi svjetski rat pravi bazen, pravi školu, pravi ljekara, pravi sve ove fabriku, a ono sada dođe da izruši. Jer smo mi dira njega, da nisi Jugoslavija i tiša kod njegove kuće da muzika će da mu jebe mater u pičku. Mater da mu jebe. Vidiš, mi dođe mene sam sebe da ga ubijem. Vidi, 80 godina treba da budem kod ljekara jer da odmoram, a ne da držim celu noć u bunker, u robu, u zemlje, u beton. A još deca, da dođeš ti po noć tu čuješ deca kilometar da vrišti celu noć po rovu od aeropljana. A ko je to čara? Je čara Jugoslavija to? Haj! Ja sam Šiptar, nisam prvoslav. Šiptar sam, Albanez. Ali to je nezgodno. Ne čuo sam, bio na rat, ja sam ima, 2 godine sam bio na rat, partizan. Ali ni Hitler tako nisu radili, na naroda. Ja od Albaniju do kraj Jugoslaviju nije 10-2 civilja da se poginiđe od Hitlera. A svaki su kaže Hitler je krvapivac. Mene ti daj, nauku to daj mi ti, 5 para ne dam za to. Odgovor vojske Jugoslavije je još čvršći i odlučniji. Umjesto da se troši i slabi, vojska moralno i vojnički jača. Osim redovne popune, vojska se ojačava brojnim dobrovoljcima iz zemlje i sveta. Poverenje naroda u vojsku je sve veće. Nišandžija Nikola Blagojević je inače u civilstvu zaposlen u redakciji Večernje novosti u Beogradu i evo ga sad sa jednog novinarskog posla praktično iz redakcije Nišandžija na Nori. Ima velikih razlika, barem u radnoj disciplini, ja? Naravno da ima. Drugačiji slučaj rada, drugačije okruženje i drugačije situacije zemlje. Nije problem da odemo. Pitanje je da li će da radi. Samo čovr. Jedna jedinica vojske Jugoslavije je upravo u graničnom pojasu prema albanskoj, međi. Zatražila je pomoć od ove artiljerijske jedinice jer je grupa bandita terorista iz OVK pokušala da prođe na graničnom području i sada će ova artiljerijska jedinica da odgovori vatrom, odnosno da pokrije taj prostor svojom vatrom. Dakle, top haubica Nora, kalibra 152 mm, upravo je sad pripremljen za dejstvo po banditima iz OVK. Morali smo sačekati par minuta jer je bespilotna letelica upravo na ovom području tu iznad mesta gdje je locirana ova artiljerijska jedinica, tako da otvaranje vatre u vremenu kada je bespilotna letica iznad nas jeste vrlo opasna stvar, pošto može da pozove odmah
lovačku bombardersku avijaciju NATO-a. 30-59, puni! Nema još. Potegni. Pali. Zakon! Odrum tamo, u dvorište, trk. Neprijatelj trpi gubitke koje više ne može da prikriva pred sopstvenom javnošću. Cena agresije prevazilazi sve procene i postaje neprihvatljiva za javnost zemalja članica NATO pakta. U komandama i jedinicama vojske Jugoslavije neprekidno je na snazi zahtev za očuvanje sopstvenih snaga, zaštita ljudi, materijalno-tehničkih sredstava i očuvanje ukupne borbene sposobnosti za vođenje dugotrajnog otpora svakodnevna je briga vojnika i starešina. Do potpunog izražaja dolazi vrhunska osposobljenost pripadnika vojske Jugoslavije i izuzetna snalažljivost u situacijama koje ponekad izgledaju bezizlazne. Osmišljen, pravovremen, skladan i prikriven manevar postaje neprekidan proces i sredstvo da se neprijatelju nanesu neočekivani gubici, a sopstvene snage maksimalno sačuvaju. Operativno i taktičko maskiranje stalno se usavršava i sve više zbunjuje neprijatelja, koji najčešće nije znao da li dejstvuje po stvarnim ili lažnim ciljevima. U ovome do izražaja dolazi izuzetna inventivnost pripadnika vojske Jugoslavije i umešnost da se uz minimalna raspoloživa sredstva dođe do savršenih rešenja. U neprekidnom naporu da se obezbedi logistička podrška vojske Jugoslavije nalazi se snage i vremena da se pruži pomoć i ugroženom stanovništvu. U osnovi svega je visoka motivisanost ljudi i rešenost da se sloboda i zemlja odbrane po svaku cenu. Preko Smedereva, na oko 8000 avion, dosta brzo na sever. Smederevo na sever, na oko 8000 brzo. 410. Reci. Ova ide za Vršac. Dobro. MBZ. MBZ. Sve aktivnosti u toku agresije vojska Jugoslavije izvodi u neprekidnom i potpunom sadejstvu sa ostalim subjektima odbrane, a posebno sa snagama Ministarstva unutrašnjih poslova. Nalazimo se na komandnom mestu jednog od sistema protivvazdušne odbrane, dakle u operativnom centru, i tu su oficiri iz korpusa protivvazdušne odbrane vojske Jugoslavije. Hoćete se predstaviti redom? Ja sam potpukovnik Marković Vojislav iz komande korpusa PVO. Pukovnik Đorđević Aleksandar, ja sam načelnik štaba vatrogasne baze. Potpukovnik Dragan Zagrajski, ARJ PVO iz korpusa PVO.
Gospodine pukovniče, recite kakva je situacija trenutno u vazdušnom prostoru kojim vi komandujete i za koji ste vi odgovoran? Već duži period, u više dana, a posebno noćas, imali smo ispoljavanja dejstava, alijanse po ciljevima na zemlji. Trenutna situacija se drži pod kontrolom, ljudstvo je zadovoljno, moral na visini. Svi zadaci koje dobijemo od pretpostavljene komande u potpunosti se izvršavaju bez ikakvih zastoja. U pogledu štete? Velike štete su nanete, ali zbog zato moralno čvršći i jači, tako da otklanjamo posljedice udara iz vazdušnog prostora. Dakle, vazdušna opasnost i dalje traje, ali jedinice iz sistema PVO i jedinice lovačke avijacije su spremne da dejstvuju u svakom času. Sve jedinice su spremne za izvršenje namenskih zadataka. Izvršavamo sve zadatke bez obzira na udare i posljedice koje smo dobili, ali oni ne uslovljavaju nemogućnost izvršenja zadatka. Svi zadaci i dalje pod kontrolom, ljudstvo i sredstva za upotrebu ova jedinica neće pasti i mi ćemo biti spremni do posljednjeg da zaštitimo ono što je naše. Da li ste imali ljudskih žrtava? Do sada nismo imali ljudskih žrtava, što je sreća. Nastojimo i taktikom nastojimo da stvorimo uslove da izbegnemo mogućnost da se to i desi. Do juga mala grupa srednje visine 5000 metara. U redu. Sariću, prvi stepen pripravnosti, sve jedinice u prvi stepen pripravnosti, težište izraziti juga. Sve, naša avijacija nije u vazduhu, odobravam svim sredstvima dejstvo po ciljem u vazdušnom prostoru. Izveštavaju o efektiva dejstva. Potvrdi. Jasno. Alo, jedinica u broj 1, dežurna jedinica lovaca u broj 1. Razumeo? Poručnik Dejan Vujaklija iz eskadrile Gromovi iz lovačko-bombarderske avijacije na aparatima MiG-21 bis. Evo, nalazimo se na aerodromu i poručnik je u borbenom dežurstvu u ovoj praktično poluzemunici, polubunkeru. Kako ide, poručniče? Jeste imali puno sati sad borbene uzbune? Pa bilo je dosta sati borbene uzbune, inače za sad nikakvih problema nije bilo. Ovde vas nisu uspeli da pogode? Ne. Dobro smo ukopani, tako da nema problema. A avioni? Avioni su nam bezbednom i sigurni su za sad. Ste li imali šta naleta? Trenutno sad ne. Ali čekate trenutak eventualno da krenu sa kopnenim trupama? Naravno, naravno. I uzvratit ćemo im kako treba. Znači, vazdušni prostor ovde, vaša jedinica je pre svega namenjena za odbijanje eventualnog protivničkog neprijateljskog desanta ili za prodor eventualnih kopnenih trupa. Tako je. To je prvenstvena namena i za odbranu vazdušnog prostora teritorije, znači cele zemlje. Kakav je moral među pilotima? Odličan. Odličan je moral. Spremni smo i čekamo neprijatelja. Hrane, vode imate? Ima svega. Jedino, znači, ovo malo stanovanje nije baš komfortno. Nije, ali snalazimo se, kako znamo imamo. Znači, pomažemo svi, od vojnika do pukovnika. Major Šijačić Siniša je pripadnik eskadrile Gromovi, to su, dakle, avioni tipa MiG-21 bis. Nalazimo se u jednom podzemnom objektu ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Gospodine majore, recite nam, vi ste ovde u stalnom bojevom dežurstvu. Tako je, nalazimo se u stanju pune borbene gotovosti, spremni za svaku vrstu dejstava. A dejstva se otprilike ogledaju u dejstvu po zemaljskim ciljevima, dejstvu protiv desanata, jurišna dejstva za koje ovaj avion, za koji se pokazao kao izuzetno dobar. Recite nam, NATO agresor gađao i vaš objekat? Pa, objekat je dosta siguran, tako da u suštini ne postižu verovatno efekte koje oni očekuju. Koja je vaša poruka kao pilota Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane agresora? Pa, ja kao pripadnik ratnog vazduhoplovstva vrlo sam ponosan što se nalazim na braniku otadžbine i mi jednostavno nemamo nikakvog izbora, već samo pravo na odbranu. A to pravo je veliko i mi ćemo ga sigurno iskoristiti i pobedit ćemo, ostvarit ćemo to pravo.
Još jedna od raketa koje su agresorski NATO avioni izbacili na položaje vojske Jugoslavije, a koje su oborili pripadnici korpusa protivvazdušne odbrane. Dakle, protivavionci na topovima kalibra 30 mm, popularnim topovima Praga. Ovo je bomba inače GBU, znači avionska laserski navođena bomba. Evo, protivavionci su je skrenuli, oborili i dovezli ovde u jedinicu u običnom džipu. Držat ćemo, kako da ne. Vi ste odavde iz Kosova? Da, ovde sam rođena i ne mislimo da odlazimo odavde. Nikako, ni u kom slučaju. Ovo je naša zemlja, naša, tu smo rođeni i tu ostajemo do kraja. Pa šta bude s nama, tako bude. Dobro, cela Srbija i cela Jugoslavija je uz vas. Dobro, hvala vam. Hvala vam. Na izlasku iz Prištine u maloj vojnoj koloni bataljon vojne policije Prištinskog korpusa pokazuje izuzetne rezultate u borbi sa banditima i teroristima iz takozvane OVK, ali i u zaštiti jugoslovenske granice na pravcima prema Albaniji i Makedoniji. Mi se nalazimo na jednom položaju upravo ovog bataljona i sa nama je gospodin pukovnik Moma Stojanović, jedan od starešina iz Prištinskog korpusa, čiji su ljudi se zaista istakli u ovom periodu agresije kako NATO-a protiv naše zemlje, tako i u jednogodišnjem i više od jednogodišnjem periodu borbe protiv terorista. Gospodine pukovniče, vaša jedinica je ovdje duže vremena. Kakvi su efekti njenog rada u ovoj krizi i u agresiji NATO na Jugoslaviju tokom zadnjih godinu dana i naravno ovih zadnjih 60 dana? Vidite, ova jedinica se već godinu i po dana vrlo uspešno nosi sa terorističkim bandama na ovim prostorima. Učestvovala je gotovo u svim akcijama i o njenoj snazi mnogo bolje mogu potvrditi ovi dušmani koji se viju po ovim šumama. Mogu vam zasigurno reći da su efekti ove jedinice, odnosno rezultati koje ona postigla, maksimalni i da je ona za sav ovaj period od godinu i po dana obučena da se nosi sa najjačim specijalnim jedinicama stranih armija, a kamoli sa terorističkim bandama na ovom prostoru. Jedinica je u tim okršajima imala i gubitaka i stojećki podnosi sve napore i ja mislim da smo, što se tiče uništenju terorističkih bandi na ovim prostorima, gotovo pri kraju. U području graničnog pojasa ima puno vesti o tome da su prisutni strani plaćenici u redovima bandita iz OVK. Pa vidite, mi svakodnevno se gotovo susrećemo sa otvorenom agresijom na našu zemlju, pre svega sa teritorije Albanije, gde mnogi strani plaćenici, među njima posebno nemački državljani, državljani Sjedinjenih država, državljani Italije, pokušavaju na sve moguće načine da ubace na ovaj prostor terorističke bande. Ja mislim da su im to zadnji trzaji. Zasigurno mi imamo saznanja proverenih da im u tim akcijama vode i direktno ih usmeravaju strani plaćenici. Igumanija Fevronija je već 40 godina ovde u Pečkoj patrijaršiji, inače Igumanija, i mi smo danas njeni gosti. Pitaćemo je kako se sestrinstvo Pečke patrijaršije ponaša, kako trpi ovaj rat i agresiju
protiv Jugoslavije, šta rade u ove dane i kako uopšte doživljavaju napad NATO-a na našu zemlju. Recite, Gumanija Fevronija, svaki dan se molite da ovo prestane? Svaki dan se molimo da prestane, a kad će prestati to Bog zna. Treba narod da se pokaje, da se moli Bogu, pa će Bog dati da pobedi sve. Ako to ne bude, onda ćemo gotovo. Dobro, mi smo oko Kosmeta duboko u pravu, to svi znaju. Vaše sestrinstvo ovde živi također pod pretnjom bombardovanja. Čuli smo da je jedna bomba kasetna pala blizu Pečke Patrijaršije. Pala je. I bilo je na 50 kutija neki crni, što znam, crkve. Ne znam šta će Bog da, ne i dobro, ništa nije dobro. I kako ste optimisti? Pa verujem, ali treba da budemo volji mi. Mi treba da bude dobri pa da nam Bog da dobro, inače zlo. Ali mislite da nismo dobri? Nismo, grešni smo. 50 godina što nismo molili Bogu. Dobro, svi su ljudi grešni. A to kad je muka, Bože pomozi. Ne znam, Bog je milostivno, možda pomogne, samo treba jaka vera. Treba reći da tuče od mali nogu, a ne to kad smo matorlja i Bože pomozi. Jeste zabrinuti? Mnogo se piram kad čivam kako da deca ginu na granicama, ginu svi pokućane, da nas troje. Sahranjeni, juče, ne znam, svaki dan. Ništa nije dobro, Bog zna kako se bude. Ako se pokajemo, Bog će nam dati života, ako se ne pokajemo, bome. Šta će biti, vidjet ćemo. Šta mislite da oni koji bombarduju našu zemlju, kako oni stoje sa Bogom? Nema oni već s Bogom, oni imaju s onim antikristom, oni su njihovi. Ali onda ima Boga u duši, ne bi tako ubijali narod, ni kriv, ni dužan. Šta smo mi njima krivi? Mi se branimo, on došli na ocmu naš kuć, naše sve. Kak mi Bog, nema on s Bogom vege za nikakve. Na oltar otadžbine, u odbrani njene slobode i nezavisnosti, živote su položila 524 pripadnika vojske Jugoslavije, a ranjeno je 1250 oficira, podoficira i vojnika. Uništen je i oštećen neznatan deo naoružanja i vojne opreme. Uništeno je 1111, a oštećeno 1508 vojnih objekata. Ukupna utvrđena šteta iznosi 7 milijardi 707 miliona 203 hiljade 812 dolara. Ovi gubici, iako za nas izuzetno teški i bolni, nisu umanjili borbenu sposobnost vojske Jugoslavije. Naprotiv, oni vojsci daju motiv da još čvršće stane na branik otadžbine. U Kumanovu je 9. juna potpisan vojno-tehnički sporazum koji je vojska Jugoslavije pravovremeno i u celini ispoštovala, iako su uslovi koji su njime definisani bili izuzetno složeni. Umešnim komandovanjem i visokom organizacijom, vojska uspešno i disciplinovano izvršava izuzetno tešku operaciju izvlačenja jedinica sa Kosova i Metohije. Stvoreni su uslovi da se rešavanje pitanja Kosova i Metohije vrati pod okrilje Ujedinjenih nacija. As Resolution 1244/1999. Rezolucijom 1244 potvrđeni su teritorijalna celovitost i suverenost Savezne Republike Jugoslavije na čitavom njenom prostoru, uključujući i Kosovo i Metohiju, bez prelaznih perioda iz Rambujea i referenduma o statusu Južne srpske pokrajine. Mirovne snage pod zastavom Ujedinjenih nacija razmeštene su samo na teritoriji Kosmeta. Time je osujećen cilj NATO-a da okupira Saveznu Republiku Jugoslaviju. U sastav KFOR-a ušle su i jedinice zemalja koje nisu članice NATO pakta. Priština ovih junskih dana. Jedinice KFOR-a, 'a, 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 'a,
na ulicama Prištine, nešto malo više živosti nego u danima agresije Zapadne vojne alijanse protiv Jugoslavije. Izgleda da su mnogi Šiptari, dakle lokalni Albanci, dočekali jedinice KFOR-a da bi izašli iz svojih stanova i kuća. U samom centru grada velika koncentracija automobila stranih tablica, pre svega džipova i terenskih vozila raznih stranih televizijskih ekipa. Hotel Grand, kao i uvek, stecište svih novinara sveta, mesto gde se kupuju i razmenjuju informacije. Ovde su prisutne najviđenije televizijske kuće sa zapada, ali i iz Rusije. Kroz ulice Prištine, dakle, povremeno prolaze oklopni automobili i patrolni džipovi britanskog sastava u okviru KFOR-a. Malo lazu. Gdje si, šefe? Dakle, Priština je ovih dana prepuna britanskih vojnika iz sastava KFOR-a. Oni su vrlo oprezni, ponašaju se do duše vojnički vrlo profesionalno. Patrole su im postavljene po klasičnom sistemu patroliranja Belfastom, iskustva iz Severne Irske. Pogledajte kako ovaj britanski vojnik patrolira, kako se na svaki 100 metara okrene oko sebe, da ne bi slučajno dobio metak u leđa. To su dakle iskustva iz Severne Irske. Da li će baš tako biti u Prizrenu, odnosno u Prištini, jer Prizren je područje gde su nemački vojnici, pokazat će se vrlo brzo. Ovo je, dakle, kontingent KFOR-a, britanske vojnika ispred zgrade, nekadašnje zgrade MUP-a u Prištini. I Britanci koji sve motre što se događa na ulici i nešto revnosno zapisuju, prate. U svakom slučaju ovaj oklopni transporter, odnosno borbeno vozilo pešadije tipa Warrior, parkiran je tačno uz nekadašnju zgradu komande Prištinskog korpusa i američki helikopter tipa Chinook na nebu iznad Prištine, kao znak da je KFOR prisutan i u vazdušnom prostoru južne srpske pokrajine. I mali Šiptari, mali Albanci koji su izišli na ulice da pozdrave oklopna vozila KFOR-a. Oklopna vozila i mini suknje. Da li su to mlade Srpkinje ili mlade Šiptarke, odnosno Albanke, nismo mogli da saznamo, ali one se drže za ručice i potpuno slobodno šetaju glavnom gradskom ulicom Prištine. Naglo probuđena mladost. Za razliku od Britanaca, ruski vojnici u sastavu KFOR-a prilično se dosađuju na prilazima i na samom aerodromu Slatina kraj Prištine. Jugoslovenski avioni tipa MiG-21 odletili su pre nekoliko dana sa vojnog aerodroma Slatina kraj Prištine. Danas smo pokušali da malo detaljnije uđemo u podzemne objekte ovog aerodroma koji nisu oštećeni. Međutim, glavni general, ruski general Ripkin i sastav vazdušno-desantnih snaga ruskih, dakle jedinica KFOR-a,
koje su pristigle na ovaj aerodrom i prve ga zauzele, nije baš bio oduševljen tom našom idejom i na moje pitanje čiji je sada aerodrom, on se samo nasmijao i rekao je pa valjda sada je ruski, jer mi smo prvi ušli na njega. Dakle, Jugoslovenima više nije dozvoljeno da uđu na aerodrom Slatina kraj Prištine i možemo samo da sa ove distance promatramo nešto što je nekad bilo naše. Ovdje ne više stajnje. Šiptari u ovom delu ne staje nikom. Šiptari u ovom delu Prištine, Vranjevcu mašu, a i u ostalim delovima Kosmeta primetili smo da mašu nekim čudnim zastavama koje liče na palestinsku zastavu. Vranjevac se puni, ovo je severni deo izlaza iz Prištine i šiptarsko stanovništvo se polako vraća u svoje kuće. Nepetnički deo. Patrole britanskih vojnika, po dvojica sa svake strane ulice, polako se kreću Vranjevcu. Bivša policijska stanica MUP-a koju je zapalio, britanski vojnici pale. I šiptari su ušli i Britanci u stanicu MUP-a u Vranjevcu. Britanski helikopteri u letu ka Prištini. Stani ovo. A neću li žmoj glavu, ja ću sam da te ostali, jebi se. Što je toliko? Privremeni logor britanskih vojnika iz sastava KFOR-a severno od Prištine na putu za Podujevo. Na ovom mestu Britanci su imali ovih dana razgovore sa jugoslovenskim oficirima za vezu oko razmeštaja jugoslovenskih jedinica iz centralne i severne zone evakuacije sa prostora Kosmeta. Dakle, u ovom logoru su britanski teški tenkovi Challenger, borbena vozila pešadije Warrior i oklopni transporteri Scimitar. Možete mi objasniti ove zone, zona 1, zona 2, nama to nije jasno, nije samo zona, dokle ide zona 1, 2? Može rukom? Dobro, dobro. Smeri su kako? Ne sam da ga dvoje,
blisko sekretarja. Skoristit ćemo malo. Jugoslovenska borbena vozila pešadije M80 odmah pored britanskih jedinica sastava KFOR-a. Jedinice 15. oklopne brigade Vojske Jugoslavije pre samo 2 dana uništili su zadnju grupu terorista na površinskom kopu Belačevac, a Britanci su s tim bili vrlo saglasni. It's very nice. It's very nice, lovely country, lovely people. Lovely people. Lovely people, very friendly people. Very friendly. Yeah, the Serbs are friendly and the Kosovars, the Albanians are friendly too. And your impression about the Yugoslav army? They're very professional. Very professional. Yeah, they are. You know, they're a strong army. Strong army. And they've got a lot of respect. Respect? Yeah, respect for the Yugoslav army. Oklopna brigada Vojske Jugoslavije smatrala se jednom od najelitnijih jedinica Prištinskog korpusa, odnosno 3. armije. Ta jedinica je podnela veliki teret borbe protiv šiptarskih bandi, terorista iz takozvane OVK. Ona je svojim rastrsistim rasporedom, sjajnim manevrom i super odličnim maskiranjem bila praktično nevidljiva za avione agresorske NATO avijacije. Ta jedinica se sad prikuplja na ovom prostoru i izvlači sa teritorije Južne Srpske pokrajine, praktično potpuno neoštećena, osim jednog lakše oštećenog tenka i jednog pogođenog transportera, ali i oni su dovučeni na prostore odakle će izići sa Kosmeta. Dakle, 15. oklopna brigada vrlo je časno i vrlo profesionalno izvršila svoj vojnički zadatak u okviru 3. armije Vojske Jugoslavije i napušta Južnu Srpsku pokrajinu. Kako je bilo, momci? Ludo i nezaboravno. Odlično. Ne povratilo se. Jeste sve izvukli? Sve. Ništa ostalo ne. NATO vam nije bombardovanjem ništa uništio? Jeste 2 tenka, ali... Jedan došao, jedan ostao. Mislim da izvučen je ovdje. Taj oštećen je izvučen, jel? Da, mobilić je na remont. A ovaj drugi? Tu je. Ovo je Korača sam. Ovo je šeta poručnika Grkovića. Grkovića? Da, Ćuran. Šta rano još za utiske, o? Rano još. Da se sredimo, da se skupimo sve na jednom mjestu koje ćemo govoriti. Ali uglavnom sve ste izvukli? Sve. Ništa nije ostalo. Jesu NATO-vci bili iznenađeni kad su vidjeli koliko tehnike izvlačite? Kako ne? Ovo ubio Jamie Shane. Jamie Shane je, ja mislim, lišen slobode. Šta kažete? Ubit će Jamie Shane. Što? Zato što je lažno izvještavao. Znači, podaci koje su oni davali o uništenoj tehnici na delu se pokazali kao netačni. Jesu, tako. Koliko tehnike je izašlo, oni su sami zaprepašćeni sad. Čak su se Britanci slikali pored tenkova. Koji? Oficiri ili? I oficiri i vojnici. Tražili srpske zastave od vojnika da im daju za boks cigara i... Za boks cigara zastave? Cigara i viski, naši ne daju. Naši nisu dali? Pa to ti je moral. Naša zastava je skuplja. Moral. I ne prodaje se tako lako. Suđeno mi nije, ne može srce tugu da krije, samo se rastaješ, ali da zaplačeš, da imam ruda kad me uredi, da svaka mrdela ništa ne vredi, samo se rastaješ, ali da zaplačeš. Vojnici 15. oklopne brigade Vojske Jugoslavije sa zarobljenom zastavom bandita iz OVK. Nemačka bespilotna letelica.
oboreno u okolini Goleša. Koji je oborio? PVO. A kako ste vi kao tenkisti došli do nje? Pala je negde oko 200-300 metara od nas. I mi smo prvi došli do nje. Vidim, brate, imam je na BBC. CNN. Evo koji dolazi na. Evo ga vođika snimaj gore malo. 15. oklopna brigada Prištinskog korpusa bila je zaista sjajna u ovom ratu. Na čelu nje bio je pukovnik Mladen Čirković, a od starešina koji su se posebno istakli bili su i potpukovnik Veljić i kapetan prve klase Japunđa. Zaista sjajni momci 15. oklopne. Hvala Bogu, naša 15. oklopna brigada se vraća kućama, svi smo živi i zdravi. Nadam se tako da se bude do kraja. Šta da kažem, razbili smo uporište terorista. Sve što sam mogu uraditi. Bili smo dobri i neuništivi. I ne može nam niko ništa. Bravo. Bravo, bravo. 15. oklopna brigada Vojske Jugoslavije iz Prištine napušta teritoriju Kosmeta. Svi tenkovi tipa T-55, mostovi za izvlačenje, kompletna borbena tehnika sa ljudstvom izlaze sa prostora južne srpske pokrajine. Coca-Cola.